Pamirsa silih tunggil pahan upakara umat Hindu inggih punika merupa sekar. Pemekas ring soroh gumitir nyangre pengrauh galungan kuningan kantun degdeg inggih punika pitung tali kantos dasa tali rupiah kilo anutin diameter bunga. Petani gemitir Agus Ervani Mausang harga sekaring tingkat petani sawetara pitung tali kantos dasa tali rupiah kilo antuk diameter dasa kantos 11 cm. Dane Mausang harga gumitir madrabe pola harga fluktuatif ekstrim santukan tetanduran sekar inucap anutin pengrauh sasi. Sehin saking data ring 6 bulan sanilintang pengrauh sasi kering mewah panes ngawinang pertumbuhan gemitir puniki suwe ngawinang panen yang sankirang. Kanan inucap memargi sadurung pengrauh rahinan jakat. Semalihe panincapan arga nincap risampun rahinan ngelintang mawinan pabuat sekar kantun ageng. Selain saking data inucap ngawinang arga sekarne mangkin dagdag nanging katar kayang nincap risampun pengrauh galungan. Pemargi inucap anutin saking kuentenan kalih yuta bibit tumbuh sani ketanem penyemai kalih bulan sadurung rahinan. Risampun katurek sain asikitaru side ngasilang akilo sekar dados nyane yening kalih yuta taru menjantan pacang sayaga kalih tali ton bunga. Anutin survei keperluan bunga rahina inggih punika kutus kantos dasa ton nanging nincap ritat kala pengerah rahinan upacara resepsi dekorasi miwah sanilianan. Punika mawinan petani kaaptiang madue rasa garcita santukan arga gumitir side munggah ring pitu kantos dasa tali rupiah kilo. Cita Maya Bali Pos Nguningayang.